kubor nagaslem jong unongsan hima. Ka surkar jela lengba katanat badai pek kaladai ben pengat lang ya kejing penjot jong ki knyang ya ki kba badi kiseng haki benta jong ka West Castle Hills District kabala kata shisha ya ki nongrep shaka relief fund kembali ya ki wei kejing sha penjot Onga Hills Farmer Union West Castle Hills District. Nakaliang uba lumlang kars imli sekretari ke HFU West Castle Hills ula ong baka senghi kalapan pau ke jeng sngokia ka bajur ya ke jeng syakta jong ki nongrep ke West Castle Hills kam tam mentau snem bat kum ka seng ka kan tujur ya ke sorkar lang baka tenan baka dei ban shimkia knang makan long ke jeng rap ya ki nongrem. Sang nongrep kabaran kasngat terkam nodut na sentra budi Shillong keleng kijaka jong kari khasi kumjuk hari rum garo nagari yang jongi ke Hill Farmer Union West Castle District menin kasngi ngira ban hadin kajing ut hadin kajing yoi yagi marep di jongi kumki keba kibala bam kenyang keleng kijaka nodut ithan ya than jedo Tasha Mariau berkelagi jaka bawa sezil kini kenyang sedang ban bam te nagalian jungi gi lekendu ya gadi ya district agriculture officer nagalian juga kala menin kesini ke ombaknya sapha jadi beruban dari juruk nanti lalai nanti kunjuru nagalian joki di ombakin syukhian ndak kebakin sa ki kerpat ro yagi para nongrep kar ki badan kam ki sebaban wan aniha DHO ha office jongka district agriculture officer wan ra ka epic bar kumju wan ra ka zero passbook bas zero epic basawan sim gi dawai ki badan aniha agri kerja habde ki kaba te nagliang jungi le krem ro akum kani kapor se mereka DO kalau orang lupa oi la wan tang sodasnong lan spetrisnong sawan ra ki ipik berki sirap jong ki passbook nanta sa lawan ra hasil nanta lawan simtang rombak snong jong itu snong di nagle jongi ka hit formalian ki parti sodasnong bakin nesim khialam kum ju di khot ki jongi badan ki snong bakin nesim khialam megani nanta namaruni dawai hi ladangin ai ladangin spray kaduk hiya kata jo baar jo nu nai setembar domong re laj nata umlong syut nomor baki kimi hapju bakin sa minta gidang pun ki bagadang biang ti hage juga por menen hi kesngi ngila lej kendu ya tu district horticultural officer hadir ke jingu jungnam jo para nongkat ke jongi nang stan rimuliang langja langpi area baskiwe gidi area te ngile kendu ei ba insabawan penjam kising kisu yap tram kumba kisu yap pek kumba yap rai ngiptip ke kadau la bande ki kenyang yu ngempatip adu mata te nagliang jungi ngi kerpat di DSO isotanat da kabang yo khobor nagliang DSO lokun yangi ba mentahi kasngi sautorik ki officer naka district horticulture atli gini department ombakin kut tangka bakin aidawai bagian kuat tanggal bagian lejurip, antara kerjaan yang ingin norep, ladang norep mentah, nguduk no yo sing sembai teh untuk ban peniang aja kaju, aja jangan di bawah tuntangi kepat ya ke office, bagi deh ban yarap lem, kumju ya ki keba, ladang kijat no ada ki norep kijungi kini babet nolor kum kene kepor ba, ki corona ka jingdan jing bom yo belah kum kene kepor te kerpat bakin yarap nu dak pisang ni kan nu galak jing yarap nang tajungi te kerpat hoi tila dai ban pengat begini kum aga relief fund kenang ba nagaliang di jong kum ba jule laraki jet ke bah kepor baki ke bagi la so sau untung ni jumat hi na boys nang sulipat mar baki klam ki untuk nagaliang jong ni pha ke jing tho agri ki sapha di si lengba relief fund ki la ban yarap lagi sini bagai ni jumpang kenyang jong iseng jumpang kenyang ki kebar de ban le ha ju kon kom nomor baki jet sen ki jet mentah ki la jet baik ngim yo syu ti la long kumba
surkar kadon ga musim menirap lam ka de bensim da ni galat kum juru kum bang UI nak liang jongki minister agriculture ki ngisa kerpar lo ga hil formanier central bodi ni keren bang ni bagajing yarap kam de ke bolong kajing yarap ka ba kum ba ong we na pergi paranong rep jongi ba nak tan mo ai iwan ong ba iwan sim ya ta munsua por ba kim pat pha transfer direct hagi akau ong ba yo khasan spa bai kali lalu dupas hagi duspa te enda poison ni sabasya untuk poison poison tu jing yarap iker pada sekar tapi kuat ban yarap hok yang ni sia yarap kerkum pensiong kerkum kajing du nong jong ke marap dai ba super khat na office namar ba yo ba yo babun yo khniat babun iker pada di mesin khia ni nang leng jong i information iker pada ya ki ni ai ke jing trilang berki officer ba per de gatnat agriculture de gatnat yang giwe gatnat yang marap kenang ba bangin kentiu lang ya ki parang rep kum binong rep itip kambai ke ka ba kum nu